Yang sokat sebenarnya mentan kami pada ketin ejai bro. Belum ngambil ejai bro. Belum bak penjaga ejai bro. Belum kepada memberikan ejai bro. Ini baik kita ngilam. Bila pun berpenglajir kerana yang ingat mentagi samsnan. Di kelam jadi yang beri chong stay apa sekretariat bersulit chongkanya pada diskafil. Kena ini baik sakri dijampi. Ini mencoba dalam bantu yang kan bekam belum kejaman orang yepi. Titrip kaya jemur ejak bro, habang yang ejak bro. Indirectly prove it sweet development jaga kam. Larangan orang mentan. Nga eji kon juga ilok juga nga pelak ngau. Ya okey kini kalau kolomben mereka eji kon juga. Bisa lebih baik. Lalu aku mau dulu kemai. Kata kami. Ani itulah bakalaya baltang babang dasur perang aja. Nila bakalaya masuk bah matang le yang budiong. Pakai luksa. Iba apa nya ilang tangcis nentam kumuan melihat kebayi election. Irang ba asal kini turut. Itu tanggung musik sapu kurur. Hanya jelai kiskim balawan rak ini. Hanya yusuf sunai ba. Anda awan kelar yang kelar li hak ini kelas election kelar alu bar ikam bahagi. Li tebal tahun usahakan baik. Kenapa? We people means Indonesia voice of the people party, voice of the penbaik party yang berkelah. Ka NPP bab yang tempat yang pada. It's a big difference between these two party. Yang berkelah. Hari kami akan melakukan ke subjek berangkat berke blueprints. Tunjukkan kan begitu. Kita kena leaders ke jompi ni betah jompi. Yang bersuatu bakalah. Kaya pengguna sampai lah apa tahu menih dari berke busy bagian dengan meripicuk. Which is true. Kepada saja. Semua itu yang ni bagi BJP hilang BJP mo. Semua lebih tepi nak tepi rumah sama habis kelajak itu harma. Semua example. Lebih tepi MP gambar dan memberi. Ini aja lagi di kelawang dua wating re. Yuk di bakalah. It's a part of political process democracy. Enggak mencak pembekum gini bro. Tapi kini jangan prime minister berunjung ini. One lagi dari ke state ke barit kepada kepada proses punak ke population. Keren. Ipen tahu rekam. Emin support. Ya ke MD government. Nagadaw government patray bahapa mo kaliya. Balang yung distop ya ka. Katabi kijing mo. Nomor kata BJP, MP, hindi nagadong ideology. Hindi nagadong ideology. Katongkres ka bang nagadong ideology? Kanuksa, doon magpataw, bigabay pa kurukomro. And tangtang gini ki NDP, kiju ulang meeting na Sunday. Nilay, ihaburan ng jingay. Cuma sangat dan meeting jadi parada. Ingat dulu apa gini bagi kau dengar kalau mangtang kesundi bengilat ngapai. I have to respect their sentiment. I have to respect their beliefs. Kata mereka kamram jongkin dong yalam. Hindi menyupok ya no. We are here to correct things. Lalu diangkat dong kita ke sorkar, kat bagi bendo. Don't worry. Ka MD governments, ka MPP. Under leadership of South, please don't do some South Connect Sagma. We are in the right direction as of now. Yang kena harga kapra marni sama government. Ubah hamlet, upalo wajib tamudan nakawig pati ke PDF. Halabar di dalam swearing minister kabal kat Arnold. Yang kena wali baruan kumi. Don't worry, this is just an ad hoc government. Dan wali baru juga Kongres. Hak juga kempora kenal trik. Yang kenapa? Kami sorkar MD, kampung saya. Mereka hak mentah menaruh next month kalahap. Mereka kan mentah tiar next week kalahap kiong. This is just an ad hoc government. Ka ad hoc government ke kalahap parmin government haduk mentah kasi last 6 year. Mereka ay baka daw, bigi pray, na mentah kecing bah kecing bidong pay ba ujong ni.
Kaya ke dawa. Kaya kinuksa itu mari sim ng gopor. Kaya ini kabis keba kena penjai meni. Habarai ber kabis naing, gaks naing bylaws. Baru jika tu ya show ya baik kabis council berda state government. Civil lami kita kapang ya ketur pun na nimsa ya kemudah ketur pun sipang nimsa di council. Ya sinti kar bandi pan melandai bengabak lahawa harga arhuai. Hang tu kepor. Ya kap. Yang ia ning sasung ke beling bylaws of council di bak pola udah. Lang tahu bak pol siya tu nya rekat berke besar. Maka ai kata begini ki huri ura man la kedua ke bylaw bagi mudahkan coach. Yang anda ini nama dan diri satu berkelabang ni kun kemudah. Insya Allah mudah untuk apa sikutang clear ke file kadisi council karibin page ya ka judicial lajong. Ngai kun gini parti hak cakapan soft on the table ki yang rak kelamayong sakmat sekretariat. Ka problem always in soft on the table ngai pun rak kelamayong in chokti asurok. Rebon ki kam di situ dan kam. Lalu yang kau di taiba banyak nama ni. Mentayayu penjiri ni kun memikmat jokti. Mentayayu penjiri ni kun mengelam. Dari mana kata kau? Kemauan memsak pendek kumar. Hakilu putar parti namar. Kat kun belum mentai. Dan kejima lari kim perkara kamtam hak bedai. Bahkan ke politikal belum mentah. Temakrian itu mengaji siapa kok berkenso. Hana imat kato kelak teman balat. Tola sistem yang tinggi benuai. Tetang ini